بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما وأرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه واجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيها بالقيام والصيام
وغض البصر وحفظ اللسان يا عزيز يا رحمن ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban kepenukbal salam tujuka am kemun tukbal tebi pagsarang syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala tiak kitibi masi-masi miaan inurungan ni pangumulan bisan sariki diki serta teo salwe tebi si kinabayaan we Allah Ta'ala iyene pagpeseb tabin inen. Alhamdulillah miyaan gak kita wijumu ngaji dok gak kita wijumu pakale duk lemikian aku pagsarang syukuran kun inurungan ku isab kabasag we Allah subhanahu wa ta'ala hin nagaru ku isab 20 jumu iyene meseban kaam sumagua bisan cili pe ikhlas kita bikin yakenia amban aku ne memisarale lamud ne sampai kaam kimun ko ne tasubahatten bi pege hinangin mungkin tinaima mungkin magmumpaat nisisita suwe kitabi ikhlas tuju Allah Ta'ala. So sayang-sayang nakahalan pakalitin bi lune ke sasang ningko sasang papakbak sasang mian pakapang-kapang magdendang-dendangan atau akan mag-ika-ika nisisitahin gea namban kita bi ikhlasin. Pagi ada kala inin janan makalapas kita hintek kasi ilaw dembuli yene me hinang tebi mahapin inen pagi niya waktu si ilaw ien gane niya ese tebi sine bang sine malingkan esa teperelu tebi metu dia tak bulak dunyahin. So, sini mengetahuin ada kala dan buah inin amban me makatawang kita pakale TV ini yene si LOIN oras gane niya makatawangan kita bibisan sini. May umat Islam tasubahat TV pasalan iene lecture TV deheluin yene pasalan suratu haqqah al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah kazzabat thamudu wa 'adun bil qari'ah fa amma thamudu fa ahliku bit taghiyah wa amma 'adun fa ahliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara al-qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Dalam surah Haqq. Tasyubahat tabimian pasalan telu nabi sampai makalapi kita dembuwa yene Nabi Syuaib. Yene tenged pasalan me kaazab-azaban yene petek kasisiye mian ture tabulak nunya ini. Niya nang bansiye inazab duk bageddu atau akan ilang yene bageddu basag sampai pessa pakalirin.
sampai mati siya kemon. Niya amban siya inazab duk utara, ineggas duk panas. Niya amban siya binwalang kait, bulakin, diawain pinaamban diatain pinaamban diawa. Niya amban siya miyaan binuntul duk batu. Yan ipang pemulang kait bulakli, amban diata langit. Niya amban siya ilambo. Yan ko miyaan kauman Fir'aun, duk kauman Nabi Nuh alaihi salam. Inin bang payaman no magbayuan iya ni azab may petek kasi may siye jaman tagna alay. Bang payaman bang ini coach nen sambatan bahasa kwetuhin bang ini sababan nen sababan ketwas pangatian de sababan ketwas iya ni miyaan kok de ge pakali bang pinainan ge pakali bang pinaiseban epe man nginya epe man ngunyo epe mian nguji me iye ni me iseban cheli amban me kemon kenabihan Allah Ta'ala ni pun paatag sisiye iye ni me mian te subahat te amban me kaazab-azaban mian. So menjadi me umat Islam pasunu ayatin pen Allah Ta'ala hin fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fayawma idzi waqa'atil waqi'ah wanshaqqatis samaa'u fahiya yawma idzin wahiyah. Dan Allah Ta'ala fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah bang ne penne tinihub wa israfilin iya ni sang kakalain tihub si keisa. Yene tihub si keisa. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida. Duk tekitenu ne penne atawakan penia ne penne bulakin. Duk puno kinepak binubul sampai tekitenu iene punumiyaan kwe kantang bagumbon. Fayawma idhin waqa'atil waqi'ah na maananin illawien enepi maana paatag na iene kiamatin wansyaqqatis samaa'u fahiya yawma idhin wahiyah dukkepak nilangitin oras ien si illaw ien wahiyah bisan sa ingge basagan nin tahinangga na niya basag-basag ni bisan ko ahat-ahat. Inin amban me tihub si keisa. So te sabbi niya hipmiyaan siwi-siwi tebi yene dehelu amban petek ka kiamatin. Niya dembua may an boy-boy nui-nui ni magbedyo item pasare-sare di atak kama may an yene sinui-siwi we boy-boy inin bang ini mapaatagin dehelu amban petek kakiamatin. So dehelu amban petek kakiamatin tekkarhau si Dajjal peturun hau Nabi Isa sampai miaan mag-umburaho di alam dunyahin miaan kemon sampai niya rahu ilomokan bulak dembua city si Sedepan dok dembua city si Silangan dok dembua city si Jaziratul Arab di alam lahat Arab puas ili miaan ketek kaumbuhin ko na sinubahat mian mag-umbu di alam dunyahin kemon sampai magtalew ni aahin puasili udali aahin bangwene gani a pesilak elew ine keo hati pesilak ni amban Sedepan iene miyaan elewin do pesedep na sisilangan puasili miyaan paatag pesilak elew amban Sedepan miyan tesubahat we
mian boy mian we gene tinaymaan iman ahin bang magparatsayad gene tinaymaan teubat bang magteubat puasili niya tek kaebut mian amban Yemen ebut mian ilunturan we ni aahin amban kimon bay andrunya pinepihap yene lahat pangajadjagan siyemiaan pain may sindue tafsiran delem lahat Syam puasili pegtek ka pain telai tipun ni aahin kemon mian niya tek ka baliu suci baliu hamut puasili tesingut we kemon bangsa mukmin tiap-tiap mekesengut ne automatik mati bisan pekanyaan nen mukmin si tepukan ni atawa kandelem luang luma ni delem batu inase kwe beliuhin supaya iene mati mukmin mian obus tesubahat we tebi ga niya telebih dia tak bulak dunia inin melainkan iene me syirarul khalq iene me ajahallis me an dupang me pong tinai kalasahan iene me kafir tuju Allah subhanahu wa ta'ala nah hawa jahallisan me aien bang siya me kekite tebiya sa miaan megzina si higadlan megzina si higadlan miaan asal karakara ni duman ne me pente me hotel duman ne me miaan patapuk me delem kesebetan gai asal si higadlan ni natamanan hatul ni oras amages kinemotan we ne me megzina si higadlan miaan penne bang makajari penne patapuk-tapuk bekam isab penne ahat tamanan hatul amban siye duman ne magis amban mian pegzinale sumagua dinak patapuk-tapuk ni hatja megzinahin so bang sa inin ne tamanan hatul amban siye sa ingin ne bang kenyaan nen mian meriawa level ni amban ini so me'aali syirarul khalq me'a yene makalandu manamal laat din nalay me pong tinai kalasahan oras miyaan pagi asal andang-andang ni sang kakalain petiwi yene malaikat Israfil tuju Allah subhanahu wa ta'ala dukwe itulay yene tehoyop ganta penihupne anuhin yene mia antinihupnen dialem behene ne ko itulay kumi amban zaman Rasulullah pe dialem behe Israfil ne tehoyop ganta tinihup paglarak dunyahin us sarta petiwi na sayli ngagad order sa para tinihup yene tehoyop mian so manjari me umat Islam la ina inorderan dinaak we Allah Ta'ala tinihup iyan miyaan dunyahin yene tinihup siyang kakalain tinilew we dembuwa sahabat Rasulullahin bang ine asur yene tinihup Israfil lay bang siyang kiniyamat dunyahin peine al-qarn mananen ko penne kahantang tanduk iyan me tanduk mi an sapiru atau kan tanduk kabeo kemon kita bi me kita tanduk kabeo isab ubus tanduk kabeo win bang amban poon hajja sayri ubus pekiput yene mi an pediata so say kahantang yene tehoyop inantan Israfil ko itulay pen Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagua tegeles su pente amban poon uk tegeles su pente si tugune say hantang yene inantan Israfilin alaihi salatu wassalam na yene poon neli dialim behene ne ko itu ready ne para tinihu pen Rasul sallallahu alaihi wasallam ubus pangad-hangad ready ne ngagad order na menjari me umat Islam pagsakay ni inorderan sa ili Israfil
Dinak tinihup ni iye ni dunya tu nalay ni tinihup mian wa israfil iye ni tehoyop mian atau akan iye ni bok mian, iye ni karn mian, iye ni sor mian. Naipin Allah subhanahu wa ta'ala فإذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. Bang ne pe inne tinihup wa israfil iye ni sangkakala ini ni sangkakala le iye ni tehoyop le. Yin tehoyop majja manamal le. Tagna tihup me pong tinai kalasahan. Yeni begeddu miaan tihup miaan megtui ada dalam dunyahin belagan kemon paasik iya ni telewin megdalim pangatian de na suala iya ni begeddu tihup le sangat iya ni tinihup sigi megsesyong iya ni begeddu mian tehoyop lay atau akan iye ni surlay iye ni mian tinihup israfil lay nalain ni meg inut manusiain me pong tinai kalasahan meg mesusehan gene tersebut dewang ini mian hininang din gene tersebut debang tungan palahihan den. Gene tersebut debang ini parasahan den. Pinutus newe siwe taliw di dalam pangatean. Gene bisyara Allah Ta'ala di dalam Quran ni Muhammadiyah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يا أيها الناس اتقوا ربكم kami bangsa manusia magmatalew bakam si Allah subhanahu wa ta'ala magmatalew bakam iyan si Tuhan memelihala kami. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim bennal te'ed linug ellaw kiamatin parkala hajje manamalan. Diman parkala diki-diki syai'un azim Allah magpainin parkala diki-diki parkala hajje manamal payaman bibang sa ingat jenen syai'un azim Allah magpainin parkala hajje manjari hapajjenere payaman be makanak diki-diki bang magpain pa ini mian me kikita me panyap haji ekspekun sambatan bahasa Anggalisin imang kanon me kikita me motor atau akan iya ne me kikita mian me iya ne haji si pamayam ne so bang me kita magpain me kikita kita parkala haji cumanan pahadjayin ni pamayam tele. Betad ko si mesin. Bang makanak magpainin. Kasin kun. Mananin lai me dahatus. Atau akan me 200. Atau me sencheliyo kasaili. Pegi pamayaman nin. Me kahin bang siye. Siyempre makanak ye. So bang pahadjahat ahat. Pini kasinku labi 500. So pahadjahat jani sa pamayam ni mahadjehin. Atau akan iye ni kasini na 500. Sabang abahi iye ni magpain penne kasinku manamalan. So maananin may milyon na tinaatin. Atau akan may bilyon na. So pesong pamayam te iye ni mahadjehin pagi pahadje kita isab. Lemikian may makanakin bang pwede may kikita parkala hadje atau kala te kita may motor atau hadje motor ka tuanin sayli bang may jaman ko may niya motor kulang kaya ucilat hadje motor ka tuanin so bang ilis may makanak hadje motor kulay pege
Diki siya. So, siya na pamayaman de mahadyahin. Iyan miyaan. Motol ko miyaan. So, pang pahadya-hadya kita, miyaan, pag maanate iyan may mahadyahin sa yuri, may kapal, atawakan may pahadya pebilai. So, bang Allahu Ta'ala magpainin, tamanan hadjene amban kemon. Allahu Akbar. Allah tamanan mahidjehin. Iye magpainin, we linog elaw kiyamatin. Parkala hadje manamalan, so, maananin linog elaw kiyamatin duman diki-diki. Bang iye ni mahadje amban kemonin, magpain, we hadje linog elaw kiyamatin, maananin linog elaw kiyamatin, duman basta-basta, mga tay manghud ko kalasahan. So hangkan ni pin Allah Ta'ala, inna zalzalata sa'ati syai'un azim, bennal te edyene linog elaw kiyamatin, makalando manamal hadjene. Sehingga bantu kadjene ya Rabbana, yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Elaw iin pen Allah Ta'alahin bang nihup ni iyan miyaan Israfil sarta takale ni we manusyain begeddu iyan miyaan tihuplay sarta linog na dalam dunyahin sa bubul ni puno pasad ni kemon tehinang bagumbun kepak ni langit metak ni elew aan ni dantanin kalabo-laboan ni putianin, tahinang ebbot ni tahikin. Ubus ko dinondang ni sa ili dunyahin, babulang kait ni. Nansiinin, pen Allah Ta'alahin, yawma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Silawi, yene dende siya sang magpesusu, anak ni diki-diki, sa ingge nilasane. Ketibagan we ni, gata siya yun ni. Hawa iya ni telew ni, si mapaatag miyaan. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Tinibagan na we ni anak ni diki pinesusuhin, inambanan, bupadahag ni. Hawa telew ni, iya ni si linog elaw kiamat miyaan. Watada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dukemon betteng oras ili. Betteng ilaw kiamati. Kalabuan puel siyaw. Hawa belag din pegsakay tekitere linog ilaw kiamatin. Gata siya yure we. Metak ni hati anak din ang bandelem betteng di. Kalabuan. Piyon. Imagine. Sa ingene pangayura mean kimetetwayahan te me kerendehan yene bang siya betteng. Inipat iyan ni nakanakin. Binelihan me miyaan inabinin. Binelihan me vitamin ni andang delem betteng pe. Gini magkakan me miyaan me kesukang nakanakin. Sa pagtaabot siya lawiin. Labo nakanakin ang bandelem betteng de puel siya. Gata siya yuri. Sa baban iyan ete lawde. Pagsakay takitere linog ang law kiamati. Wataran na sa sukara. Tekiteno. Iyan na manusia in hubog kemon. Sukara ko kantang alango. Gil kesew-sewutan de bang ine hininang din. Wamahum bisukara. Bugahip siya bakas maglanguhan. Tekiteno manusia in orasi lango. Wamahum bisukara. Sumagwa ga siya bakas maglanguhan pen Allah Ta'ala. Sa ini sa babanin. Way si tetibag anak merikiin bisa sa sang pinesusu. Way i kalabuan dendehin. Bisan keniyaan nin sa sang betting. Way i en manusyain lango. Buga bakas maglanguhan. Pen Allah Ta'ala hinsitubu ayatin. Walakin na azab Allahi syadid. Sumagua azab Allah Ta'alahin. Yene kiamat miyaan. Syadid. Makalando hadjenen me pong tinay kalasahan. Makalando hadjenen. So, yene paglubudon niya to. Gay basta-basta.
Pen Allah subhanahu wa ta'ala hindelem Quran ne mahamulia. Pen Rasulullahin bangkam pen ne mabaya ngetauhan kahalan ilaw kiamat basahun bi idha syamsu kuwiratin. Basa tayo bibi. Bang sa inge bentuk kahalan yene bang nihup ne si kaisa Israfilin. Idha syamsu kuwirat wa idha nujumu kadarat wa idha aljibalu suyirat wa idha al-isharu uttilat wa idha al-wuhushu hushirat wa idha al-biharu sujjirat wa idha an-nufusu zuwijat wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idha as-suhufu nushirat wa idha as-samaa'u kushitat wa idha al-jahimu su'irat wa idha al-jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Idha syamsu kuwirat bang na siya ilaw kiamat ilaw yene tegitetebi ga bakas late bisan desekan sahayanin pasahaya pito pera tak bulak dunya ini ga bakas late bisan desekan yene ilaw menahayahan kita inin nikmat Allah Ta'ala na hayahan kita mian ga bakas late bisan desekan hawa iyan na mian penurut Allah Ta'ala kita nikmat na ini pagtaabot ilaw iyan kuwirat pen Allah Ta'ala hin ilepi na iyan ilawin sampai aan na iyan na mian dantaanin aan na sahayanin puasili tineparan na Allah Subhanahu wa Ta'ala hin inaan na yan ilawin amban yan na dunya to. La ilaha illallah. Hidya ilaw. Lepi wa Allah Ta'alahin. Inaan ni sahayanin. Buti ni bagan ni. Yan ilaw metura taulak dunya to. Wa idhan nujumun kadarat. Dukbang ne pein na yan puteanin. Kapag pagpagpagan. Yene pote ante kite tebi amban delem dunya bangki tebi pahangad ngurung kelingkat sin kadangit kalangit-langitan. Pen Allah Ta'alahin inna zayyanna as-samaa ad-dunya bi zinatinil kawakib bennal ari-arihan kami dunya hinduk yene putean duk yene me planet pen Allah Subhanahu wa Ta'ala wa zayyanna as-samaa ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ari-arihan kami langitin, yene langit dunyahin, bimasabiha, duk me iyan putean magsahaya, makalanduk lingkat nyan bang pinaya maambad diawa bulak, duk hinang kami penibag syaitan bang niya pipasakat syong yene ngenip bang ini mapaatag sisinongin, yene putean tekitete bi amban diawa iyan pen Allah Ta'alahin, wa idan nujumun kadarat illawien kapag pagpagpagan ni, iyan putean iyan may pong tinaay kalasyahan. Wa idhal jibalu suyirat. Duk iyan puno tekitete bi makalanduk manamal hagetnin. Pen Allah Ta'alahin. Wal jibala autada. Nagkulang maglabi dalam suratun Naba. Hinang kami punuhin lagsak dunya. Lagsak dunya. Yene bang sa inggit tahaan punuhin pedyata. Sab iyo tahaan nen pedyawa. Hangkan ni kwe lansang punuhin. Puno kubong upama si may antagbaas miyaan. Bangsa ingge lang kewan punulay peryata. Sa iyan duwisab lagsak nin peryawa. Pegge punuhin kwe kantang lansang. Autada. Iyan miyaan sayantis ngadjian iyan na punuhin. Sumagua punuhin si ilawian pen Allah Ta'alahin wa idhal jibalu suyirat punuhin tekiteno ilawian pasad ni tehinang begumbun yene punuhin miyaan si ilawi bisan pa sa inget tigas puno bisan pa sa inget was puno bisan pa kanian ng lagsak iyan miyaan dilem dunya pagtaabot ilaw kiamat may pong tiniiku kalasahan. Pen Allah Ta'alahin,
wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Peniya peinne punuhin pagsakay ni ilubod binubol kantang kapo iyan ay maglayangan. May pong tinaikalasahan. Tayo ng bagumbon. Maglayangan, tayo ng lepog. Ga niya iyan ay miyaan talab-alab amban me kepunuhan miyaan. Ubos, pen Allah subhanahu wa ta'alahin, wa idhal isyaru uttilat, iyan ay may unta, may binatang, miyaan manusia jaman lay, iyan ay unta betting, inedlig, iyan ay manusia jaman lay, bangtek ka na ilaw kiyamatin, petibag petepad mag-ubas, iyan ay mag-ipat untain, inambanan na were unta rin, pegsakay tekite were, iyan ay halubilo, sin mapaatag, sin ilaw kiyamatin. Wa idhal isyaru uttilat, inambanan na yan may untainin, sa inggan halgaanin. Pin Allah Ta'ala, wa idhan nufusu juwijat, bang nepen pinaglimbang-limbang, wa Allah Ta'ala, amahatulin, pinalimbang si ahatul, amalaatin, pinalimbang si alaat. Inin, bang puas ni, tiyup si kedua, masih explain tayo si pesongan. Pin Allah Ta'alahin, wa idhal isyaru uttilat, iyan wa idhal wuhushu husyirat. Iyan may helimew, may layon, miyaan oras iyan, iyan kemon menenekeb. Iyan may binatang laatan, kume tiger, kume lion, kume miyaan asu talun, atawakan ine-ine iyan may binatang wuhush, makatalew, husyirat. Pendembuang bantap siran nansi inin. Magtampo na ruk manusia in orasi seusimban. Seusimban. May pong tinaik kalasahan. Gayrueb ketew-tewahan de bang saing gebentuk kahalan din. Gane te pikir de iene mamangan ahin. Gane te pikir de menigpang ahin. Sa koru siya sabkantang aali. Seusimban. Sike susehan atawakan iene si tekitere. Pasalan halubilu. Elaw kiamat mapaatag miyaan may pong tinaikalasahan. Sidembuat tafsiran ni husyirat, iyan puas amban elaw kiamat, masiru pinagbalis antara binatangin pente duk binatang. Pen Allah Ta'alahin, wa idhan nupusu juwijat, bakas naman te-explain, wa idhal maw'udatu su'ilat, bang netinilaw wa Allah Ta'alahin, puas tihup si kedua, iyan may makanak kinubur, gani aduse-dusene, miyaan si zaman jahiliya zaman tagnali bi ay dambing kutilat ina sababan nenui pinapate we memetet to eren makanakri wa idha suhufu nushirat bang ne pen ne me listahan amalin binellat ni oras ien si dahluan manusia masiru inin syarat pesongsong wa idha sama ukusyitat bang ne pen ne oras ien langitin kusyitat geret-geret geret-geret me pong tinai kalasahan iyan langit inin ubus ilep iyan wa Allah subhanahu wa ta'ala orasi. Napain Allah ta'ala hinya ni si suratul Haqqah. Yan si tabasyat miyaan. Pain ne fa idza nufikha fi as-suri nafkhatun wahidah. Bang ne pain ne tinihu wa Israfil tihub si ka isa. Iyan ne miyaan bukin, iyan ete hoyople, iyan sang kakalain. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida. Pinagtampo ni antara bulakin, iyan naruk punuhin. Fadukkata dakkatan wahida. Tainang bubul, iyan may kepunupunuhan miyaan. Sampai pentapsiran nin, tehinang iye, kwe kantang bagumbon, kwe nito syubhat teen sinili. Fayawma idin, wakaatil waqi'ah selawi miyaan mag-imangkan ni manusiain way paatag na iyan ni elaw kiamatin. Pen Allah Ta'alahin idha zulzilatil ardu zilzalaha bang ne pein Allah Ta'alahin ilinog iyan ni bulakto selaw kiamat sempurna pengilinog. Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha duk
pinagua ni iye na bulakin bang ina delem nilay mananin puas tihup si kadue yene amate mian me kite bine bang delem kubur ni para parang mahsyar ni kemon idza zuljilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha pen Allah Ta'ala wa qala al insanu ma laha pegsakay na sayili tekite we mian manusiain linog elew kiyamatin say basagnen makapagpain si malaha inene pe inne iyo mapatag si kita bito. So may umat Islam yene pagtihupinin ta subahat yene may kajajjag dunya kajajjag puno kalabo putian kaan sa hayamata illawlay sampai ga niya teleb bitur ya tak bulak dunya itin banggay mate kan Allah Ta'ala hin fa idza nufiqa fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fil ard bang ne peinen nihup Israfil tihup si kaisa mate kemon dia tak bulak dunya inin gani at telebi amban punune amban kakayuhan ne amban keedlewan ne kebituunan ne amban iyenemiyaan tahik ne pagi tahikin orasi patampo tehinang ebbut tehinang ebbut ne tahikin orasi li leglag kemon manusiain illa man sya Allah malaingkan yene bang sine kabayan Allah subhanahu wa ta'ala hing ilebbihan. So pagsakay sa ili ubus ne kemon tinihop wa Israfil dalam dunya to ilinganan wa Allah Ta'ala hin malakul mautin tinilew we ne malakul mautin bang sine sa metelebbihin bang niya pagkatelebbi miyaan ga mate amban iyan miyaan puas pagtihup miyaan pagpaya mo malakul mautin ga pen niya ya Rabbi malaingkan Israfil sa duk si Jibril duk Mikail duk aku penne ipun no si dehluan no ko itulay manan may malaikat sa tasubat inin si me kitab katapsir-tapsiran si Tabari Ibn Kasir inoldelan may malakul mautin penaya malakul maut papatayon penne si Jibril pinapatay automatic may malakul mautin Jibrail alayhi salatu wassalam la ilaha illallah tamanan hadje ni malaikat pegkokan sinkemon malaikat ga lumigtas ang ban kamate di na pinapatay si malakul mautin tinilaw na isab sine sa metelebbihin niya malakul maut ga niya telebbi malaingkan Israfil siya ya Allah malaingkan Mikail siya ya Allah inordelan na isab malakul mautin papatayon pa inne Mikail papatayon Israfil bakas iya naman ihupmiyaan sampai pinapatay we malakul mautin pinapatay we malakul mautin pagtsakay sa ili matay ni kemon pentagaan na niya telebbi tinilaw Allah Ta'ala hin malakul mautin sina sa pen na may telebbihin ya Rabbi penne ga na niya telebbi amban pinapanjarinun malaingkan ipun no siya si dehluan no ko itulay yun malakul maut pen Allah Ta'ala hin si iye mut ya malakul maut matay kew o kew malakul maut matay malakul mautin telebbi Allah Ta'ala dan buwa-buwa mailumin puas kiniyamat dunyahin kew manusia gana telebbi jin ga niya telebbi binatang ga niya telebbi malaikat ga niya telebbi matay sampay malakul mautin
Sampai yene nekura sin kemon mamapatay manusia di dalam dunia inin. Gailebihan wa Allah Ta'ala ien. Wa Allah Ta'ala oras ien. Matay malakul mautin. Nalain na Allah Ta'ala mayam sayil iap dunya bakas ilarakin. Matay hap malaikat, mayam hap miyani malaikatin gani at terebbi. Layna nilew Allah Ta'ala hinyene si suratul Ghafir. Limanil mulkul yawm. Kuwa ito pen na pusine peg na kurain. Kuwa ito pen Allah Ta'ala hin pusine peg na kurain. La ilaha illallah. Nilew Allah Ta'ala hin pagtsakay na gani at terebbi dam dunyahin. Nilew ni Allah Ta'ala hinyene ta syubahat dam suratul Ghafir. Limanil mulkul yawm. Kuwa ito pen na pusine pagmilikin. Kuwa ito pen na sina magbaya-bayain. Kuwa ito sina na kurain. Niya kay makasambong orasi. Miya ni kay superpower. Magdakag-dakag to rata bulak dunya inin. Makasambong kay orasi. Gani ang makasambong mo siya ng buwa. Antag na may atakaburin. Antag na may amaabuhan may tura tak bulak dunyahin. Antag nigi ka kumedlotan tura tak bulak dunya pegi makadando tigasnen. Antag ni mapasag mamapatay may tura tak bulak dunyahin. Antag ni mapasag manganya niya may tura tak bulak dunyahin. Niya ke makasambong oras ien si waktu ngelingan Allah Ta'alahin. Limanil mulkul yawm. Pusine peg na kurain ko ito. Gahit niya makasambong may umat Islam. Maksud Allah subhanahu wa ta'alahin. Kullu syai'in halikun illa wajha. Kemon dia tak bulak dunya inin magkalanyap do. Lepas kemon, malingkan Allah Ta'ala. Tuput tinggal yang buah-buah. Ia metelebihin orang syarif. Terwiyawa tesubahat wa Ibn Abbas si tafsiran ni. Magkulang maglabi si tafsir Bagawi. Si tafsir Bagawi hato. Mian si waktu peturun ayat Allah Ta'alahin. Kullu man alaiha fan. Kemon dia tak bulak dunya tu. Fan. Lanyap duga niya talab-alab. Jin, binatang, manusia, puno. Misak, may malaikatin. Painne. Ga kami hati penne lamud lanyap. Pagi duman kami dia tak bulak. Sumagua dia tak langit kami. May tunggu langit kami. Pag sakay magpain Allah Ta'ala sa ayat ni. Kullu syai'in halikun illa wajha. Kemon pinapanjari. Matayru kemon. Balingkan Allah Ta'ala tuput dan buah-buah iya metelebihin. Lay mag-imangkan may malaikatin. Wa sampay siye. Lamod doy sa bahati pinapate. Yun bang kiniyamat na Allah Ta'ala dunya to. Napagsakay nilaw Allah Ta'alahin. Limanil mulkul yawm. Pusine pen na pag nakurain kuwa ito. Lain na nambungan din pegiga na niya makasambong. Bisan dembuwa. Pagi matay na kemon. Lain na nambong Allah Ta'alahin. Lillahil wahid. Al-Qahar. Si Allah Ta'ala rohipen na dembuwa-buwa. Al-Wahid tunggal. Al-Qahar. Iya mas labi metigasin ang ban kemon. Miya na kayo may amag tigas-tigas. Iya ni jaman lay. Sa pen Allah Ta'alahin. Lillahil wahid. Pag nakurain ko ito. Si Allah Ta'ala dan buwa-buwa. Al-Qahar. Iya ni Allah. Tamanan badang kewin. Iya ni Allah tamanan mapagenin. Iya ni Allah tamanan metigasin. Nagagir kita bi makatali ito rata ulak dunya ini. Israfil tamanan hadja ni Jibrail. Matayru. Malakul maut mismo.
Israfil mismo yun bakas mga jajjag dunyahin matayro. Mengkinca ke akuruk kau o ke may pong tinai kalasahan. Ilebihan turi at bulak dunya ini. Bangkanian nen yene tamanan hadje ne pinapanjari may malaikat lay. Garo may kepegtigas-tigas si osa. Idamod diyo si kamate. Mengkinca kita bi. Yene miyaan. Metura tak bulak dunya tu jejeteru itu. Gaya kita pinapati wa Allah Ta'ala. Nawai ba kita bigay mintang. Way kita bigay mag-amal. Way kita bigay pepe nga tu mag-ibadat tu Allah subhanahu wa ta'ala. Way kita bigay nga tu pinainan. Inakahan. Way may pagturong, way may paghijab. Way may pagtapon auratin. Nisisita. Subay hininang. Way manusia. Pagay tiboonin bang iya matay. Sumaguwa. Duhun-duhunan tabipe. Gigi tibi pakali iya ni simi parkalain inin. Tinambahan pa we tibi. Sampai duman hat-hat. Miyaan. Gigi megturong. Sumaguwa may meg-iboran pelu di alim live. May megpinansakan. Ibuhan may kikite. La ilaha illallah. Gigi kita binali. May pong tinaiklasan. Gigi kita may mintang si may pakarajaan ini. So, pagsakay sa ili ni larak na dunyahin. Sampai ngalingan ni Allah Ta'ala bang pusine pag nakurain. Bang pusine miyan pagmilikin. Gana niya makasambong orasi iyeru. Nalai petek ka na iya na tihop si kaduehin. Pandak tinadya. Pen Allah Ta'alahin. Wa idha nufiqa fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fil ard. Bang nihop na tihop si kaisa. Iya na Israfil. Jajjag ni kemon tura tak bulak dunya inin. Ga niya ilebihan malingkan may malaikat. Ubos malaikatin dinembua-dembua. Ruwe Allah Ta'ala pinapatay. Pain Allahin dalam suratul Zumar. Thumma nufiqa fihi ukhra. Faidahum qiyamun yanzurun. Lain ni paatag tihop si keduehin. Pagtaabot may pong tinai tihop si keduehin. Faidahum qiyamun yanzurun. Yene tihop. Pinetongas ni we Allah Ta'alahin. Kemon manusyain. Amban pekubulan de. Tudyo iya ni parang mahsyar. Para elaw pegbista ni. Nanan na si inin mas labi mebisahin pong tinaikalasahan. Megbista amal ni nan sinin. Pero Allah Ta'alahin miyaan dalam surat Haqqah wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniyah. Ubus pa ini may malaikatin orasili miyaan pa ini sising langit pagsakay tinihop iya na dunya tu pag kinakanya lahag may ahin palagan de kaba-kaba niya ako siyang padahag pain yan amban may kikitab-kitaban tafsirin inabungan may malaikatin pine ambat iya na tewa o elinug atawa kanwe na kahalubiluhan elaw kiamat. So pagtabot ni puas tihop si kaisa pin Allah tihop si kedue pin Allah subhanahu wa ta'alahin mian thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Tihop si kedue ni doa ni manusyain amban pekubulan de kemon parang mahsyar ganta begbista ni pen Allah subhanahu wa ta'ala yawma idhi yasdurun nasu ashtatan liwraw a'malahum ilawi donga ni amban pekubulan de magkanat-kanat ko kahantang yene me ampan miaan pensin duwe miaan nipat ni amban me kaulamaan para petudyo ni parang mahsyar nalai ni megbistahan amalan, megbista amalan. Yun ako bakas tasyuhat tabi dalam suratul mu'minun. Bakas layad tabi dahil sa game kiin bisan syuhat tabi balik ko ito pero haluhati nan si ini. So may umat Islam nalai na megbista amalan. Pinetongas ni manusyain ang bandelem kuburde
hadjahan din ko hadjahan Adam ni 70 asta. Hadjahan ten bikemon ko hadjahan Adam ni 70 asta ni. Pegua kita bi amban kubur te bikemon tagda mulek ka kubur nin pagsakay tihup nihup sang kakalain tiup si kedue ni. Miaan tagna mulek ka kubur nin. Yene Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yene kubur ni Melisi Madinah li. Tagna petongas. Amban yene kubur ni sayli. Miaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na oras ili amban me kahalan yene si mahsyar pinetongas ahin. Bangkenyaan nin matay iya si pag-ihraman. Matay si paghadjian. Pinetongas wa Allah Ta'ala amban kubur ni. Miaan duk ihram ni. Magtuy iya ni bisyaranin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Bangkenyaan nin oras ili. Miaan matay taan niya. Matay te pisyoko. Petongas amban kubur ni. Duk laha ni pesayili. Yene bakas tepe kemetay ni miyaan. Ubus tinundan we ni. Iye ni bakas me kemetay iyehin. Paharap tuju Allah Ta'ala. Misa iya si delon Allah Ta'alahin. Ya Allah, tileun manusia inin. Bang ini sababan nin bang way ko papatay ni. Allahu Akbar. Parkala makatali yung manamalan. Yun ang mapatag si oras li. So, oras ili, pinetongas ni Allah Ta'ala may mag-anak sinin, ko kahantang kesekan syaitan, ko abinalew, petongas amban kubulde, dupang-dupang, iyan ito ju parang mahsyar, iyan may siya magganda ribahin. Iyan may mag-anak sin, turata ulak dunya ini. La ilaha illallah. Nahangkan ni Aisha, pagsakay pinetongas, o Allah Ta'alahin, miyaan, yene, manusia inorasi, ko hadjahan Adam, ubus megkwantang kemon, pen Aisha, laladen de megkwantang ikemon, laladen, pen Aisha, ya Rasulallah, basa magpayam-pinayam ni oras ili, may manusiain, pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aisha tu al-amru asyaddu min dhalik, o Aisha, parkalain penne, mas sobra pe amban iin, gayne te pikil we ahin magpayam-pinayamin, magpayam-pinayam auratin, kenia ni nali pe isip dilem kok, de gayne te seyure mamayam danganin, yene si kesusehan, bang sa ingge de binista si ehin tekka illaw iin, si parang mahsyar. Nanda, lain ni. Si oras iyan ni si parang mahsyar, may pong tinaik kalasahan. Dain ni kemon manusyain kume amban Adam ngibut kiniamat dunyahin. Ene pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma yuqda bainan nasi yawmal qiyamati fid dima. Tagna hinukom oras iyan. Pasalan laha. Pasalan pagpapatay antara manusia at manusia. Tagna hinukom, tagna hukom pe, si parang mahsyar. Yene pasalan pagpapatay. Yene tebisara, we Rasul sallallahu alaihi wasallam, ineddo we tepepetein, bakas memepetay iyahin, duk laha depe, tinundan we ni bakas memepetay iyahin. Ya Rabbi, tileun ainin, bang ini sababan nin bang way ko pepetay ni leda tak bulak dunya. Itagna hinukom oras ni. Oras yene elewin damayal sa amban kok manusia. Oras elew yene songot manusiain. Niya ne taman tiked, niya ne taman lekkoan, niya ne taman ponsot, niya ne isab lambo ne we songot ne.
hawa iene bisa dok peddi iene si ellew parang mahsyar iene si ellew kiamat mian me pong tinay kalasahan. Duman inin basta-basta, duman inin kisah haja, duman inin suwi-suwi haja. Tali unbi, tali tebi me pong tinay kalasahan. Parkala sobra itu manamalan hinarap tebi tu duk ketauhan bi, duk ketauhan tebi. Bang kita bi kaasangan tura tak ulak dunia ini, bang kita bi kita kolek-kolek tura tak ulak dunia ini. Bubaya ke uduk gai, baya kuduk gai, masih inin umatag, masih inin taharap nu. Iya ne perkala sinuwi-siwi ku inin. Wallahil azim. Pagi Allah Ta'ala magpainin. Duk Rasul sallallahu alaihi wasallam magpainin. Ora sili. Iya si parang mahsyar. Pen Allah Ta'alahin. Pagsakay ne binisyara sa iri. La ini magbu'ar binu'an ni arash Allah subhanahu wa ta'alahin. Pen Allah Ta'alahin. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawmaidin thamaniyah. Yene memo arash Allah Ta'alahin oras ili. Pitu malaikat. Tamanan hajje ne pinapanjari alal itlaq. Yene arash. Ubus binu'o arash Allah Ta'alahin. Bangku arash li. Allah alam mang siyang gibantuk ni. Sa magparatsaya kita weni arash ni. Binuwe malaikat walu. Hawa hajjehan iene malaikat memo arash Allah Ta'ala miyaan. Tiap-tiap dembuak malaikat antara iene teingene hapbahane. Lengan 600 tahun. Bang ilayang we manuk-manuk. 600 tahun mengkin tekka. Hap teingene sa ili. Amban iene bahane. Bang ilayang we manuk-manuk. 7 teingene 600 tahun tehun akhirat. Mengkin tekka deellew tehun bangle si akhirat timbang negimu tahun tuu tehun te dia tak bulak dunya le ku itu le. Naik malaikat memo tiap-tiap dembuak malaikat ihawa hajje aras Allah Ta'ala duk ihawa hajje malaikatin oras le. Napin Allah Ta'ala hincumpat ayat tu yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Nalawi pinaharap na kita si daluan Allah Ta'ala dendang-dendangan. Pakalan bi iyan niyaan ayat inin atau akan hadis inin may pong tinai kalasahan. Silaw kiamat, iyan oras inin ne, iyan yaumul ard. Pinaharap na, paharap na kita bi mian si Allah subhanahu wa ta'ala mian dembuak may pong tinay kalasahan ganta iye ne mian binista ni iye ne mian pinikitihan ni bakas iye ne kikihinangten bi pen Allah subhanahu wa ta'ala hindi le Quran ni mahamulliya وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. Duk pinaharap ni kam si dahluan Allah Ta'ala. Tuju Allah Ta'ala. Sumawa gitu kita ti Allahin orasili. Dendang-dendangan. Ga niya sawi. Ga niya limbang. Dendangan mo sa antara nuruk Allah Ta'ala. Pen Allahin. Duk petek kakiu si daluan Allah Ta'ala. Kok kahantang zaman nu tekka si zaman nu datak bulak tagna nu tekka. Dia tak bulak dunya inin. Yene peguan dan beteng sa inu. Dendang-dendangan dukew. Say rukew isab. Kahantang nin pinaharap. Pinasedeheluan Allah Ta'ala. Dendang-dendangan iyan oras iyan. Pagsakay na pinaasik sa ili. Iyan na miyaan mu'minin. Pinaharap na si dalan Allah Ta'ala dendang-dendangan niya si yaumul ard. Si tafsiran niya na yu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Layne pinengulong si iya listahan nin. La ini listahan amalan nin. Kemon, pen Allah Ta'alahin la takhfa minkum khafiyah. Ga niya lepas
amban iene kekehinang nun. Tura tak bulak dunya inin. Lay dia melistahan miaan kemon mepong tinai kalasahan. Lay dia melistahan miaan kemon. Sampai sinubahat wa Allah Ta'alahin. Dembua. Sinubahat wa Allah Ta'alahin. Dembua duseten bi. Pagsakiti mo yung kaharap duk iye. Ini hadis sahih. Hadis sahih. Pen Allah Ta'ala hinsikite. Gak ke kumikihinang pardusehan oras miyaan. So, elew miyaan. Samyaan tihinang nun. Tepet pekuro aahin. Tepet nundok. Ketoo-toohan. Gak niya tihinang ni pag-asyal to o tihinang ni tura tabulak dunya. Inisab na at Allah Ta'ala hindembu ang bandusenin. Gak kainin tihinang no. Oras miyaan. Elew miyaan. Lisag miyaan. Lera tabulak dunya. Namba ni akante keo aahin susi. Yene pinarap siya Allah Ta'ala inin. Susi manamalan. Sangat dinembuak dusenin. We Allah Ta'ala si deluan na may tura tabulak dunyahin. Lay na mag-imangkan. Ga na kuhatin pen na niya. Dembuak na kuhatin pen ang badlugi. Tura tabulak dunya ini. Subhanallah. Nalai. Pagsakay na mag-imangkan manusyain. We asal ga na niya chance na para pagilay na listahan ng kemon. Ga niya. Tamanan listahan ng jalaw kiamat. Tamanan miyaan iye tamanan pamayam ni. Pen Allah Ta'ala hinci iye. Pen Allah Ta'ala hin. Yawma tublas sarair. Dalam surat At-Tariq. Yawma tublas sarair. Yene ilaw ginuaan ni kemon sikretin. Yene sikret no tura tak bulak dunya. Gani ang etehan ni malengkan kaur. Ilawi ginuaan ni. Lene dalam listahan. Yene tarawahuno. Magcacat tura tak bulak dunya ini. Beseno tege elahin. Duk lela sedih. Dakew ngase we gaian telista. Yawma tublas sarair. Elawi. Pinagwa na sikretin kemon. Yene ka ubahan nun tura tak bulak dunya inin. Ga niya bahan nung ngasahan andaa ahadja. Magkadjamalan andaa ahadja. Kanalan nun ga telista. Iyan eme duseno men. Iyan eme parkala numian. Yawma tublas sarair. Elawi ginuaan na si deluan nun. Iyan eme duseno men tura tak bulak dunyahin. Yene duseno dalam kelindeman ga niya mekikita ka ubisan sineb. Ka uru dendangan mengetahuan iyahin. Yene dendangan ke dalam bilik antara biduangan. Yene magcacat atau kan mag-video call magpekita inda bayo kemon. Duk yene lelagay kahalal no atau kan dende duman kahalal no. Kanalan nun we ga iyan telista. We ga niya ngetahuan ne. Yawma tublas sarair. Dakew ngase we ga iyan telista. Ilaw iin. Pinagua ni kemon sikretin pong tinay kalasahan. Imagine baran nun ko itulay. Imagine baran nun ko itulay. Penno kita we kalaatan. Aku penno ku we kalaatan. Penno we ku we duse. Pagi manusia ku barduse ku. Cuma gua imagine nun ko bangko me kinanatan dalam Facebook upama me pardusehan kulay. Sa ingin telesatan bime pong tinay kalasahan. Meke iya manamalan. Meke leman manamalan. Sa ingin bang upamanin si dehluan Allah subhanahu wa ta'ala. Kau sa antara nuduk iye dendang-dendangan keu. Sinubahat ni Allah ta'ala dembuak. Iya ne bakas laku-lakun. Mamangga syarat metura tak bulak dunyahin. Pikilun iyan. May pong tinai kalasahan. Okay, bang paninin sababan.
Yene bisyarat tebi inin tapik tebi inin. Yene si me pong tinai tebi ambat pereheng. Yene me laku-laku sa inin. Pege baya ke uduk gai. Ko itu le adjani malaikat nulat ne. Baya ke uduk gai di dalam kitab nu pinakitihan wa Allah Ta'ala si kau tek kasih lew dembuli. Pein me kafirin si waktu elew ien. Pine dehluan ien al-ard. Pinakitahan siya na kitab din. Pain miyaan Allah Ta'alahin. Si dala me kafirin. Magpain elewin. Mali hadal kitab. Mali hadal kitabi. La yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wawajadu ma amilu hadira. Wala yadlimu rabbuka ahada. Ini na pain listahan itu pain me kafirin. Gak niya lebihan ne jadi tiak hati dalam listahan kemon, tiak hati dalam dalam kitab kemon. Hajjadiki sali dudu sidiki, sali dudu sahajje. Mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, malainkan tesulat lay dialem kemon. Tebista hajjadiki dialem kemon. Wa wajadu ma amilu hadira. Tekita manusia ini mula-mula me kapirin oras i. Yene bakas leku-lekure me tura tak bulak dunyahin. Binellat ne si dehlu ande. Iene kekehinang de malaatin. Wala yadlimu rabbuka ahada. Duk tantunin. Gaingan nyanya Allah Ta'alahin amban ipun nebisan. Ko ahad-ahad. Sinongan wa Allah Ta'ala kitab dan biorasi dinak binasa pen Allah Ta'ala. Iqra kitabak wa kafa binapsika alaik. Iqra kitabak. Dalam surat Isra. Ite gak tesebku. Iqra kitabaka kafa binapsika al-yawma alaika hasiba. Basahun pen nekwe itu kitab nuian pen Allah Ta'alahin. Kafa binapsik. Mararahin ni barannu kue itu elew inin alaika hasiba ambat ni barannu kau ne mismu iya ne mista barannun sinabab amban iya ne listahan meta sulat di dalam kitab tebi mian me pong tinai kalasahan. La ilaha illallah. Na pagcakay na sa ili dinembuat wa Allah Ta'ala dusya mu'minin pinarehluan niya. Dinambuat-dembuat na dusenen. Gak kay kumikahinang miyaan. 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 Sampai mag-imangkan ni yene manusia miyaan. We. Gak na ye. Asal siniksa na ye. Pen Allah Ta'alahin. Kenyaan no pen na magdusya inin. Lera tak bulak dunya. Sa tepukan nuru. Gak rupa tampal nu si mahajana. Gak ruwi sabihin na mi anak. Sarta teupatan nuru bang petek ka. Pen Allah Ta'alahin. Sartartuhu laka fid dunya wa aghfiruhu lakal yawm. Bembelan ku pen na mi pardusyahan nu inin. Leira tak bulak dunya. Gak keu pe iya aku. Duk elawinin penne. Ampun kunayene me duseno inen. Nadai mu'minin. Bang mu'min pain. Bang mu'min. Bang amig ibadat. Bang salih. Amig tutuhan. Aha pamaratsayanin. Inampun me Allah Ta'ala. Iyene pardusehan ne miyaan. Penne pege tempengan no lera tak bulak dunya. Tempengan ku penne lera tak bulak dunya. Elaw inin penne ampun kune iene me duseno inen me pong tinay kalasa. Na sampai kegan pinengurung si iye miyaan kitab na miyaan. Pagcakay sa iri miyaan pinengurung na si iye kitabin inampun na iye na pardusyahan na miyaan. Pagi mu'min iye salih iye siya pagi bardo siya iye miyaan niya me dusene talanggal to rata bulak dunya inin. Lain ko ilukalukahan iye na miyaan pangatian nin siya sampai pinengurung kitab na miyaan amban kanawanan ni.
Pen Allah Ta'ala yang sisugbat ayat tu. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ Puas ni sili binista inampun ni Allah Ta'ala dusenen bagi mukmin pengurung ni kitab nen caili amban kanawanan ni nai ni akan te keukegan fa amma man utiya kitabahu biyaminihi bang kesongan kitab nen amban kanawanan ni si listahan nen amban kanawanan ni magtuy balik ini mukmin mian fayaqulu ha umuqra'u kitabiya nyen lang magtuy payaman bibe basahun bibe kitab kun basahun bibe listahan kun ligtas iya amban iya ni hisab mian kaba niya talanggal ni hawakeg nen pinakitehan no ni kitab ni mian pegi ligtas iya eka manamal amalan nen amban iya ni pardusyahan nen fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umuqra'u kitabiya pinedi bekam basahun mi penne kitab kun pen Allah Ta'ala si ayat den kepat fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura bang niya te pengurung kitab nen amban kanawanan ne natantunen te hisab iya Allah Ta'ala si waktu magharap duk iya yena yaum yena al-ard yene bistahan atawakan hisaban murah te pengurung kitab nen amban kanawanan ne megtuy pihap ahli pamilya ni meggegeg magaka we ligtas i duk te pengurung kitab nen amban kanawanan ne mepong tinay kalasahan Allahumma ja'alna minhum ya Allah hinangun kami amban me manusia i insyaallah bang duk kita bisulut to rata bolak dunya ini te bilang kita pemben me manusia i ya Rabb napen Allah Ta'alahin iqra'u kitabiyah basa pen ainin basahun pen ne kitab kun hawa me kekegeg dialem nen inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah benal asal tekimat ku teen tora tak bulak dunya inen we benal megkeswa kuduk Allah Ta'ala duk niya ilaw pegbista amban ien sinugataan ku we ku andang lay pera tak bulak dunya duk ammal hab may pong tinai kalasahan amban i resort nen te pengurung iyan miyan kitab nen listahan sin ammalan nen amban iyan kanawanan nen napin Allah Ta'alahin fahuwa fi 'ishatir radiyah binnal iyelay dielem surga Aisha dielem ken lumanhab ken luman dielem rida fi jannatin 'aliyah dielem surga lang keu manamalan qutufuha daniyah tahan ngettu lay dalam surga amban kemon buak kayu pegi tapit tahan kudawat ne buak kayuhin pasare-sare iya data kamane sa ili bangi baya mangan buak kayu tahan ngettu sa ili i maana qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah pen Allah Ta'ala hin si ainin bang dem surga ne kulu washrabu mangan ne kam megduhul baya nginum ne kam megduhul baya bima aslaftum sinabab amban iyan na bakas kikihinang bimelera tak bulak dunyahin sinabab amban puasebin sinabab amban bahayang bin sinabab amban pagbasabi Qur'anin sinabab amban pagkelebi seminarin sinabab amban yene paglaebbi pakale ilmu pakale yene pasalan ilaw kiamat sa inin lera tak bulak dunya insyaallah ko sinabab amban inin may pong tinay kalasahan lamod inin amban delem listahan tebi tek kali selaw den buli nasa pitu kita hap den kepak hap opposite na nisab pen Allah subhanahu wa ta'ala hin
وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه إلى آخر الآية. فأما من أوتي كتابه بشماله, sa yene me manusia pagsakay ilista sa ili pinasideloan wa Allahu Ta'ala me ke penno listahan den kajahalisan kemon me ke penno listahan den iene miaan kadaatan kemon maksiat tu rata bulak dunia ini penuhutan nepeg syirik tu dia tak bulak dunia ini maksiat ge bisan magsampahayang geru magpuase geru magturong geru maghijab bese aurat siye dinaktempengan aurat den tekeswa ren megkeboran tu rata bulak dunia ini derem Facebook ko luati kapanasan tebi asamian magpinansakan buadapun cube man tempengan de me parkalamian pegi haram duk tinaggaw Allah subhanahu wa ta'ala janan kapanarkaan de tekkale silaw kiamat bang bintung atawakan me kahin kalatan manusia penuhutan ne megsyirik yene me an parkala inen syirik ne penuhutan me pong tinai kalasan. Sa mula-mula nan sinin kafir mula-mula nan sinin. Bang pan isabihin me magmaksiatin masiro sa bintong masina kapan de ada kala bang pan inampun Allah Ta'ala lay selawian. Sa kafirin nan sinin me pong tinai kalasahan. Yene me sige magparatsaya. Pagsakay sa ili, listahan din. Penno kejahulakaan, penno kejahalisan. Ini mian pen Allah Ta'ala hin pagsakay na si wa'uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida wa wudi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqin wa wudi'a al-kitab pengurung siya ni kitabin tebettad nila ilistahanin wa wudi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi. Tekiten akan tekeu me mujriminin me kafirin. Yene me kriminal tu tak bulak dunia ini. Wal tepet doong, wal tepet petondok. Si tekitere yene dalam kitab demiaan. Mushfiqina mimma fihi. Wal tepet pedoong, wal tepet mayam, buai mata. Kesusahan pagpayam de bang ini dalam kitab den listahan dalam kitab den. Wa yaqulun iruk ina bisyararin ya wailata. Ya wailata. Kebincanaan ni hati ini. Azab ni hati me petek si aku ini. Mali hadal kitab. Ini ne pen listahan ini kitab ini la yughadiru saghiratan gak penennya ilebihan diki wala la yughadiru saghiratan wala kabirat gak penennya ilebihan hajjaruk diki illa ahsaha malingkan ti hati tu dialem tebista wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada tekeswa dene bakas kekehinang de meturata bulak dunya incidelu ande bo adapun Allah Ta'ala hin la yadhlimu rabbuka ahada gengan nyanya la ikemon telista iene me pekerjaannya. Napen Allah Ta'ala hin pinengurung kitab den amban bukutan pinaamban bukutan sa ili tangan de bibangin pinabukot sa ili pinabukot iyan na tangan de mian anuhin amban bibangin bus pengurung kitab den amban bibang
Pen Allah Ta'ala فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. Pen Allah dalam surat Al-Insyiqaq فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. Yene meksiye te pengurung kitab den amban bukutan de amban bibangan bibang tangan de kanawanin pin amban bukutan sa ili pengurung amban bukutan de yene kitab den pasau pa yad'u subura nalay nengen dua aduk ngelang suburan ajab ne hati mepetek kasi aku itu. Ajab ne hati mepetek kasi aku itu. Kebincanaan ne hati mepetek kasi aku itu. Fen Allah Ta'ala fen ne si mian ayat den kepak fa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Bang pain na te pengurung kitab den amban iya ne bibangan de ruk amban bukutan de sa ili pag pinamban bukutan iya ne kana bibang den fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya laitani lam uta kitabiyah. Happe ga te pengurung aku kitab kun. Happe ga te pengurung aku listahan kun. Walam adri ma hisabiyah. Gini ketawahan ku bang ina nabistahan si aku hinadlaw itu. La ilaha illallah. Susun. Patambak. Dia tak susun. Hangkan ne amban me. Miaan. Pangalen ilaw kiamat. Yawmun nadama. Yan ilaw pagsusunan. Nako ne me itu. Walam adari ma hisabiyah. Gini ketawahan ku bang ina na ilista si aku itu. Bang ini na binista siya ako ito. Ya laytaha kanatil qadiyah. Layni mag-angan-angan si dine. Happe ko pinemate min tedde. Amban sina ito. Happe ko pine inajab na min tedde. Amban yan paatag si ako. Yan may pakaradyaan ito. La ilaha illallah. Mag-angan-angan bang pain ga pinengurong kitab nin? Sampay mag-angan-angan bang iyepain miaan pinapate ni yene mintedde? Angan-angan nin pin ya laytaha kanatil qadiyah. Ay bang behadjaman angan-angan nin bang behadjaman pin kehinapusan parkalain iyene kamatay ko si dunyahin. Tepet taman kubul ku hadja. Hap ne penne sayri. Siya. Niya ilaw akhirat. Gana tainang ni. Bisan mag-angan-angan. Yene minted demate ihadja. Gana tahinang ni. Pagyan niya ilaw pagbista may pong tinai kalasahan. Nangkan ni bisaran. Yalay tahakanatil qadiyah. Ay bang behadjaman kumibenne minted demate ni. Yene minted kamatay kumalesi bulak dunyahin. Ma'agna anni maliya. Tiya hati penne Garo hati penne makatabang aku alatakun. Sa inggid na dayahan ito rata bulak dunya. Penno bulakan. Milyonary. Billionaire. Hektaran bulak taan-tannen. Sin kinabat sakian. Gini teen na dem bangku sampai si luma na pag-enaanin. Sa oras ili, garo telekat ni. Ginhawabaran nin amban azab may petek kasi iyemiyaan. Ban lekat ni ginhawabaran nin lukemon na bayuan sinin. Lukemon na bayuan dunya turog isi-isinin. Pagsakay tegite ni sa ili alata nin garo magmumpa at siye bisan sa ingge banes nin turata bulak dunya inin. Makapagpain. Ma'agna anni maliyah. Garo hati magmumpaat si ako alatakot. Pen Allah Ta'ala Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Elaw kiamat. Yawma la yanfa'u malun genep magmumpaat alatain. Wala banun dukana kanin. Illa man atallaha biqalbin salim. Sumagua magmumpaatin. Sine-sine sa tekka. Paharap sa elaw kiamat. Biqalbin salim. Pangatian ni sanyang. Penno o pag-ibadat. Dokyene kekehinang ni hap amban kemon ang gawtaan ni. Alata ga magmumpaat. Hangkan ni pin Allah Ta'ala hin laysi amban me suratul Humazah. Ba inni wailul likulli humazatin lumazah. Alladhi jama'a malan wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layun. Badhanna fil hutama. Wailul likulli humazatil lumaza. Kebincanaan yan may siya humaza. May beti uji. Lumaza. Nguji si bisyara dok nguji si hinang. Mesyahan may amig ibadat. Alladhi jama'a malaw wa addada. Yan may siya magtipon alata sakian turya tak bulak dunya inin. Jama'a malan wa addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Panganalannin we alata nilay. Mekebo iye, makahap iye. Mekebo iye sa kapalan turya tak bulak dunya inin. Makatabang iye tek kali siya lew dembuli. Buada pun tek kali siya lew dembuli. Ina siya tepet bisyaranin. Ma agna anni maliya. Gahati pin na magmumpaat siya ako alatakon. Halaka anni sultaniya. Tiya hati pen na makabinsya na ako pag nakurakon. Ban pa iya nakura tura tak bulak dunya inin. Presidente neke. Atawakan ini na posisyon na tura tak bulak dunya inin. Bangtek kasi elaw kiamat. Jahulaka. Teboone may pihin. Amadla at teboone may pihin. Ine tepet tebisyara. Dembuwa ine Nekurain inen. Tepet ngandu asik si dine. Ine bisyaranin. Ma'agna anni halaka anni sultaniyah. Ti hati makibinsya na ako rupag nakurakon. Tura tak bulak dunya inin. Geke bisan ketumepitan bisan sine bangkaw nakura. Bangkaw si pagtipon-tipunan. Paningkoan nun si kalangkewan hadja. Bangkaw tinaat, dukgelan no ang banpoon sakian. His Excellency, Honorable, kemon na bayan, gelal to rata ulak lo niya. Hawa pa mahadje kauhin. Katalewan keo, pegi ek ka manamal security no, ek ka manamal sundalo. Pinag-adatan keo, pegi duha manamal bulakan taantan nun dembuak keo, boss, di alam lah. Sa bangkew jahula ka tura tak bulak dunya inin. Mangga si syara Allah Ta'ala tura tak bulak dunya inin. Tek kalay siya law kiamat. Linyanun. Linyanun okay rin buwa pong tinai. Linya me nekura musyrik. Yan me siye. Magtigas-tigas tura tak bulak dunya inin magdakag-dakag. Ine tepet tebis syararin. Halaka anni sultaniyah. Tak hati makibinsana ako pag nakurakon. Makibinsana ako pag nakurakon. Pen Allah Ta'alahin, khuduhu fagulluh. Eddoon biaiyan. Yene mea tepengurong kitab den amban bibangan, amban bukutan, duk amban bibangan. Yene mea garo magpaidda alata den. Erme garo magpaida pag nakura rin. Pin Allah Ta'ala, khuduhu pagullu, eddoon bi aiyan, lintangon bi. Iningketan, dukkari na amban, narka jahannam. Thummal jahima salluhu, buti baganon bi pimegdelim narka jahannam. Puas kinarena sa ili, iningketan, duk ingket amban narka jahannam. Pin Allah Ta'alahin, khuduhu pagul thummal jahima salluhu buti baganon bi pipen na magdilem ang pinarka jahannam.
Sampai tinibakan me malaikat me pung tinai kalasan. Dan buat riwayat pagsakay meg dem amban me tafsiran na inin delem tafsir pagsakay meg order Allah Ta'ala khuduhu fagullu eddoon bi iyan aiyan iningketan thummal jahima salluhu butibaganun bi magdelem api neraka jahannam pinag-agewan we malaikatuz zabaniyahin ineddo iyan amiaan tinibagan pinag-agewan pinaglagsian iyan amiaan tinibagan magdelem api neraka jahannam wal iyadu billah. Inin me umat Islam kahalan iyan miyaan diata selaw akhiratin iyan miyaan zaman lay. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku. Ubus pa inni isihun bedelem kabusuhan amban basi. Kabusuhan amban basi. Bang may tura tak bulak dunya. Sa gay te kiyaste peke delem narka. Sa betad din kabusuhan amban basi. Bartolina, si term te kwe itu. Duk namba kapanasan ni delem narka lay. Spisil silating. Dar'uha 70 dira'an fasluku. Miyaan 70 astaan lay sa ilaw akhirat. Dinak ilalekan penambah. Pinaisi piperyalem. Yene lalemantala manamalan. Miyaan aainin. Dinak pinaisi piperyalem. Yene delem kabusuhan miyaan may pong tinai kalasahan. Delem narka pe. Ubus pinaisi pe delem miyaan. Yene kabusuhan miyaan. Pein Allahu Ta'alahin paslukuhu peisihun bipipin ni perialim. Ini pen tafsiran netu, ini si mian tafsiran sin Bagawi. Naman jari iyan amban me istori tebi pasalan hari kiamat mian me pung tinai kalasahan. So inin duman inin bicara ko ne pinain kulay. Duman inin bicara kadyan ni apakalete. Dumanin bisara do kadjania mian yene kwe patambay-tambayan te teggalan quarantine itu pinain duk niya paglibang-libangan te dumain. Hangkan na ito ini story may pong tinae kalasahan. Duk kitebi mintang ke pemintangan tebi. Duk kitebi tilo. Duk doaan naman kitebi kelingag inin. Tura tak bulak dunya. Duk-dugay makalandu. Tuas pengeteyan tenbi. Tura tak bulak dunya ini. Bisan pina S7. Mingkal hadja si kita bi. Iyene PS7. Duk-dugay makalandu. Iyene. Miyaan. Pamangga tebi syara Allah Ta'ala. Hinbanduk kam pinainan. Pinainan dinak magturong. Dinak maghijab. Iya ro kam gay pakali. Bisan no kam pinainan dinakgai magpegwa aurat sumagwa iya ro kam mas magpinansakan me delem live magkevoran takita we ake monin. Bisan no kam pinainan daka magkasa besebi tege ilalahin mian iya pepegchat biruk me ilala sedihin maghinang pe kam Facebook sedir kita bisto we ilalabin. Bisan do pagtabduk dupan tatali o may mabasag mga hanting may andaahin. Bese ketawhan ni andaa iya pekinasahan may andaahin. Sinasat ubos may hinang binomeg zina. Pagtamam na ni tegi illa. Korpan makatali may ainin pasalan ilaw akhirat. Korpan makatali yene may siye. Tura tak bulak dunya inin. Megsiyabu tabahanin. Meg-inuman tabasa. Mian. Tabahanin. Bang lupan isap kita bi makatali. May pong tinai kalasa. Elew kiamatin. Duman basta-basta. Elew kiamatin. Parkala hadja manamalan. Suwe kita bi tinalew.
Subay pikir tebi bangsa ingge keligtas tebi elawin. Bangkit tebi panin tebi bilang amban niya ni manusia. Te pengurung kitab nen. Amban kanawan ne. Dugge kita bipenia amban me manusia. Te pengurung iya ni kitab nen. Amban bebangan ne. Tek kali selawin. Puas amban ni. Me pong tinaik kalasahan tapik tenbi. Lecture tenbi me insangim. Magmaap kam arak taha-taha. Sabab dua elew miyaan tangguhan tebi. Lecture tebi inin. Saga nga tulumaos. So alhamdulillah. Tiyan ipagdambuat tebi kemon. Bang pan isab miyaan. Teheti tebi. Janan meke lunok atay tebi. Janan meke miyaan balik ki tebi. Tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan me bisyara inin me pong tinaik kalasahan. Salam dua asika am kemon. Maapun biku. Bang ni alite bisyara laat. Bang ni alite bisyara laat. Asal kita itu magpeesib kita bi. Aku dah ka mag-ang-ang meesiban aku. Aku pergi bang masa kaamban akuhin. Miyaan bilang biku salibi. Bang kinaan nan bahi ne ka bilang biku anak bi. Gay me ke ine bisan ku peesiban bi. Asal kegan pe kubang pe ku peesiban. Ine te kita bila aja. Duman naja aku memeesibin. Duman naja aku memeesibin gai. Aku bayar ku isab peesiban. Willing do ku isab peesiban. Willing do ku isab neima kasaan ku gana problema ni. Pege kita inin manusia magkasala. Sine magpeesib peesibin banggay kita bi. Duman maananin saukatan ne ku meesib. We perfect ne ku. Sumagawa pen kaulu syairin. Miyaan man lam ya'idhin nasa man huwa muznibun faman ya'idhul asina ba'da Muhammadin. Banggay na meesib bang kanyaanin pagge basa kanyaanin barduse sini sa ina si asete bi meesibin puas amban Nabi Muhammad iyeruhep mengge megdusehin iyeruhep manusia mengge magmaksiatin. So bang inagad dan bi meesiban kita bihin. Subay manusia gay magdusya. Subay manusia perfect. Subay malaikat bang say pinakileten bi. Sumagwa hangkan ni. Bisan ku barduse. Bisan kaniaan kun tege kasaan. Bisan kaniaan nen ku tege kalaatan. Pagi duman ku me perfectin. Amban ni meesib ku 7 kaam. Tema bi PS7. Pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maib ku si kaam. Salam dua si kaam kemon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.